Ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dan iin dan masusuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi kajing ik kajong pi kanam kala. Arpsan Trik District Library Joy. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Terakhir kuivi ngin sa kendo komplisibun. Amen. UMDC jong ka VPP umajam sa prangpo tam ulawan ra ya ka motion halor ka jingdan kam ban penbet renti e kiriti kolshor tanrai bat ki rukam shat tanrai hapo upur usam jong ka JHEDC uma po tam ulawan ra ya ka motion ha ka dorbar liur ni summer session ka bashisngi jong ka JHEDC ha ka arpo trik naitung Naluar kate ka motion, UMDC ka VPP lawan ra'ru sa kaway ka motion kabayatay haluar ka jingkahi de kibar jala hapo upul usam jong ka JHADC bat hatu kan long ka jingmantoy ni ka jingdo nong. Kat ba na kalyang jong ka kong layawan lam jinghun kinriam kabalong ka MDC jong ka VPP kalawan ra ya ka motion bandawa penne ikilom kiwa kipong bat kiwa doy bat kitulong barwa hapo uput usam jong ka JHADC. Shu UMDC jong ka VPP uma nehi maya lamare ulawan ra ya ka motion bandawa ya ka jing penne pensa bat kentiw ya ka hok jong gitraishnong hapo uput usam jong ka JHADC. UMDC jong ka Congress uma Rikut and Parin ulawan ra ya ka motion banyatay halur ka jingdan kamban Shimland Holding Certificate ya ki jaka puta badai jong ka JHADC bat ka sorkar jela. Ha ka jingju bab jong u ya ka way pa ka motion u Chief Executive Member jong ka JHADC umat hombor shiwan ula kular ban shimkya halor ka jing ay jingmud jong ki MDC bat hadien ka jing pensyay na umat hombor baro sangot ki MDC kilaweng no ya ka motion jong ki. Ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dan iin dan masusuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi kajing ik kajong pi kanam kala. Arpsan Trik District Library Joy. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Terakhir kuivi ngin sa kendo komplisibun. Amen. Jingkren pat tunjuk ya ka reply ka jong si yang mudan mudan wat ko jong ka house root ba lada biakut lada pediang ru ya kaneka jingkren dek ba state government aksyono iba salvi joni kum staff ang ne syakman ndai semua dia pat ani ba patung ka jawab ang nai mat adu menta tempat dan kana kuno kadak kesien ba ka sarkar kande irta Ngiria asal umene ki jawab ba kandon kita kasih training jinga dia kita ka yo ai kadu abha jang kamsil batu kelas mengkaban session dan kasih ini ke bawah ya banyo kasih saya ke bahasa kita hanya ke bawah lah atau kena kasih tuna barang ni syakmat ya katolok jang staff jang bacai tenas autonomous district council an suno ya ka daga Meghalaya state government atau kena lagi kang kasih tentame kang kasih pendik nak kata staff kunjung ini members bantong yang kita kecil pertama tenak rayakan tamde dan kita nama aku mengalah juga mana yang kecil sisa atau share kepada konsultan dan sukat untuk bisa kembali yo hendawan ada kantor tu dengan ke government kalau siu ini katung kata aja diulita ke bangipat hendai tam tu itu nimpat laban kau hadu minta nama kumba ngalah juga pada ketimah apa di budget session kepala ngeladet pada saja tapi mundur ke item dan solution kepala fokus dan state government bahkan siu ya ke tulok yang inang treasure ni yang ini ya betul dihalau kata nilai accept pak nilai proposal ya di condition kita council kekuatan ni. Dari nak bentar kita proposal kita mengingat lagu state government. Hadu kita ni empat yo lagi dong ni berdiam ni lagi lagi dong aku dulu program. Empat yo kita nak. Hal yang kelani ia bagi
kita tentang ketrai warai. Setelah pikir mansal, kini subjek di setiap man berkoyal aku kata-kata di bawah. Lada kerani yang bahak, mantri yang jadi komiti. Betul. Ada siapa yang jadi komiti dengan teman-teman. Baik, kita gini kan, juga umuan dalam rakyat ini. Kini komiti dia combong sini. Dia berkat dan dapat kamu kanan aduk wata emi aduk kau mangkate dehi ibu notify wani dikuri kita itre tujuh hakani ka rijal dia doi kiwa duman kita kitri kiwa dak tip ya dan yang berkor kerti itu sudah mangkat kita kita kiwa ida cekapi ketai dah buat sistem ketahu mana ketai. But how do you put the hero of the fact? Yakin kita guru, kita guru, cakap baik. Hadir kau beri misal kita besar ketik komiti. Hadir untuk timit jadi guru kita. But the customary committee the perkara lo hadu kami ke por kawakate. Upat dunia harap hantam hawara kielata embi jar kikosta jar kanyang kurko mut wa ora kielata dijubai kerti itu embi hanap yang terlumi kikosta bi perkomlaan yang berpom hari yang terlumi hamun sur terlumi hanam tuni terlumi Anong kalam na gawin? Hajaway na gawin? Kapten, di niyo ba? Hamay na persyani, wa upan niya gini po. Na kiilata rin na tu ki bru ki yelo ki dokumen. Ki wala tip niya ka cakang kanyang po. Kahika customary practice kemudian lagi hak untuk ilakadio di bosnya kaki berpol dan sebagainya cakap practice yang bermakna di yang cenai apa yang bermakna. Ini dari katukan ningun kini kena udang upaya di kuliah research upaya dijaga ilaka wawai di research ya customary practice. Wujud lagi hak duki por tu mentua tak aduk kami tetapi berkati but kami kira mentah orang sapa penanti sak seidem ini kalau tua hak duki ke lekan uji setiap tetapi dia antara berikan kuasa pesmat walaupun dia pun kekal kita kuasa. Dan kalau kita besar semangsa, haji itu begini. Keaspen komiti dah kan perkat kampun berbeda. Dengan upangat, hak persak, dan hak persak yang berarti untuk yang yang berhukum, yang ada radio ini hak persak. Tuan persak itu yang untuk hak pencoma, hak mulai piti hak lain step by step yang sekali. Yang besar, yang mandadan lah daman do kete kepor balap film kan, ada dua ini rumah do kuasa jana, mau dua orang ni ulek pandai, mana ada orang tam ulek pandai, yang si kamu mantap ni dengan yang mubah ulek pulau ni, dayui, dah pada kini, kajin mer, yang kita kata Emi buat program, emi buat di program, ini di function. You the meet seperti chat, emi chat ini, the meet seperti chat, kami ini chat. You are kan kami itu pada port bukan ni.